Hello Sophie ulenau loi le pai te hole viewers ozo se na bon chavin nikopa tuni hin thu sim khat na sim ki diu hin masanga bang jap lawa tunia hi movie khat explain na bol diu hin he chi masang chun ka channel subscribe nai lo hon lungset te in subscribe na hin bol pi ki divin amasan ka hin team ki ne tunia thu sim diu hi le Stanley Khadaba ki ti 2011 a release anaki bol lungset umta chaga hin khu thu sim khat in a vet hom diu hi Stanley Fernandez ki tipa hi class 4 sim chapang a hin Mumbai a school kai hi ama hi chapang cha hi jing jong le lungyal thim ta hin loi le pai pol dan a thim in hi ji chun agule pai hon jong ama hi angai sangun angai ludi set nun hi a film hung ki pan hin Stanley Fernandez hi amai ho du chet chunin school a hin ahung ba lunin hi loi dang ho sanga pung makhai langa ahung ba ji in classroom sunga chun achang se in thilgin za za a thoin ama dinga ki pa na ding a ki bol in hi iti chun aloi ho ahung pha nun aloi ho chalam kai jin la sa pi na hi a English teacher nu jong hin chapang ho he ki pa na thei ding lam pi a hilin itia gul le pai da na ki bo pi ji chun chapang ho en jong miss nu changai lu win ama ho ding in a favorite teacher lo hong hita na hi Stanley mai duk chet chun ho cho miss nu win amu in ipiti da na chu tia na ham ipiti ne ki su kha am tin adong in hi le Stanley chun thu sim asim thu in kanu in ba sa ka chop thla na ei mat gu le ei mat khila tu la ka chu a hi tai ka hi ati ne hi athil sei dan hon cho miss nu le aloi pai te ho chun anui ja je u chun abana dong be ta pu ne hi he chun amis nu chun bar room a chi a amai ho aga ki phe thing ding in a sole ne hi he chun Stanley chu a Hindi teacher pau to aga ki su tu ki ne hi hi chi a Hindi teacher pau Verma ki ti pa he za cha jong hello itia chu chapang ho sun bu pu ho pu ne le a suna an ni ding jong pu khalo chapang ho an pu ho pu ani ele a hozadang ho an pu ho pu hitia cha ni le ji hi chun hi chi Hindi teacher pa chun Stanley chu kinta classroom ma le chi kin dingin a sole na hi abanin a science teacher nu period hi kitan hi chun hi chi teacher nu chun Stanley le khabu chu page izat ham khat om ta pui ti chu a he do ne hi iti chun Stanley jong adong na hi le Stanley in kanawin ki chipna ana nei gina a ana bol ha kha hi atin hi ichun a teacher nu jong chun ki ting le ching thei ta in na le kha ho na ki koi tup jin atin hi abanin a Hindi teacher pau period hong hitan ichi a Hindi teacher pau hin akamak kuwa lai san hen hun jingin iti chun chapang ho jong hoi ta na hil thei pun hi aman chapang ho hil ding cho ho sa pe na hi pun aman a ho sa pen chu chapang ho sun an pu ho chu ni ekal bo chu anga lel ji hi school chapang ho a hin teacher ho zo se hin school a hi sun bu hin ki pu chi ji hi ichi a Hindi teacher pau hin sun an khat ve cha jong han ki pu kha pon a hin la chapang ho le ozadang ho sun an pu chu ani pi jing in hi ni khat hi class ala na hin chapang khat hin asun an pu chu gu thimin a hongin neu khat an ne na hi le ichi an pu nam chu au za pu chun a hin zatan ale kha hil jong chu hil thei talawin ichi nam na lang chu a hol le ta ne hi chapang ho cha dongin asun an pu hong koi ham tin adong in hi le koi ma chan jong adon but pun iji chun ipeham khat kani a thei ding ham ti in classroom cha da la in oza ho umna staff room chan a che ta ne hi ama in suna ne eding an i ma cha ki pu kha lo je chan a an pu ho ko koi na ji ho cho hongin a vele le na hi le chapang khat bu chun sunga chun julebi ki pu khat amu in iji chu alla do in tam thim pi ane in ani eval si si chu mi hon amu ki ka in ale koi ki tan he suna hin sun an ne ding a hi phan in chapang dang ho chun a an pu ho chu iti chun a hong do vin za chom choma ki sim ne thei tam ta ne ding tam ta ki pun a hin la Stanley in wang ne ding i ma cha ki pu pu na hi iti chun aloi ho an pu ho chu awa le in avele in hi a hin la Hindi teacher pau bang in Stanley hin aloi apai ho ko ma an ni ding ho chu khat ve cha jong a thum khapu ne hi aloi ho la a aman ki ti pa chan adong in sun ana ipi na ne ding hi ham ti in adong in hi le kin polama lamlin pangani thei ki zo ho ka ki cho ding hi tin a sei in hi a hin la aman in anun changla asim pi chu aloi pa Stanley ading chun a ho mi na hi ichipe ta chun a Hindi teacher pau chun hin mu ki nin aman in Stanley a pi changla chu ale pi sai na hi ichi zo chun za cha na be hilin ama zo in ichi changla chu ani pi ki ta na hi chapang hon jong hi che Hindi teacher pau chu ki cha je ovin asun an pu ho chu
alo thelo in a hopmun ani asa ji tawe na hi a hin la alang khan a Stanley chun a oiwa na ding in ni ding ima cha jong anei pun hiji chun a school sung uba ki koi don ding tui chu a don ji na hi heti chun sun ting le aloi ho kom in a tui pu ho cha thum in a don jin a gil kiel het mil na din hichi tui ho po cha donin a ji na hi kul ki khen ting le kul mai a ne thei ki ju ho chu aloi hon hiti chun a ki cho ji bin a hin la Stanley in wang a cho na ding ima cha jong anei pun hiji chun thibe chan in langa chi ji ta na hi a jinga hin school a hin lekha ji pe nun Stanley le a to pi pa chu ahung ki nil hon ta na hi aji chu thil aji hon ting le a khot hon chu akitat tu ji na hi aji chu Stanley hin aveilang ama na hin aloi pa chun aji lang ama na hi amis no chun imadang ge lovin hiti chun hichite ni loi cha chu class na subui hone ti in polanga so do ta na hi sun an ne phat hong hi ki ta a hin la Stanley in sun an ima cha a hin ki pu ki ta pu na hi phat chun aloi ho khat hin achi a hindi teacher pau he lo ka chun Stanley chu asun an pu chu a hop min ani sa ta na hi alang khat a hichi a hindi teacher pau kadus ki ti pa chun oza ho ru ma chun aman sun an neu khat cha jong polovin oza ho pu sa cho ane in hi chun za chalo hilin mi bu pu zo si cho ane pi si ne hichi kadus ki ti pa hindi teacher pa he mi chip ta khat he in hichi a chu sun ting le ne ding sun an neu khat cha jong a hin ki pu ji lo hi hin ki pu ta sangin teacher dang hoin pu zo si angan si jin hiti chun mi zo si sun an pu chan ne le le jin hi hiti ho om chan ji chun teacher dang zo si in jong om chan hoi amuno mi be un hi hiti chun hichi kadus ki ti pa class a chun Stanley le ato pi pa aloi pa cha ahung ki nil kin hon ta na hi aji cho khot hon chu thil aji hon ting le ki ta tu ji a hi a hin la hichi hindi teacher pa jong chun hichi abui na hon chu a lhap pi di pun Stanley chun avei lang aman na he ti chu a hedo in hiji chun aji lang aman sa te te na hi school ki khen ting le aloi hon football ki chep ding ti hi agung win Stanley jong cho ma hola a hong zaw ding in ati mun hi a hin la Stanley chun anom pun kanu ko ma ka sei ngai ding hi ati na hi hiji chun aloi pa aman chun abe nga phone gu thima na pu cha pin anu cha kol sa win Stanley in jong hi ti chun number achi lo khan hi aga mo me men anu kol dan ki sa in anu adanin akolen aga sei na hi iti chun school ki khan chun aloi ho to football ki chi mun an pu ho ani khom ovin ki pa tai na mun hi ajing chun English teacher no hin Stanley sei ji ho chu ave in athil ji dan ho le athil man dan ho chu nui za asa in iti chun ai sei ji chu aven anui nui in hi hichi English teacher no chun Stanley thil ji ho chu thim asa ji chun ki pa man in thil nel cha jong api na hi jeta jong le English teacher no chun a student ho ko ma chun asai jin Christmas holiday ki chai ting le extra class ane diu hin school la hi aum so jep diu hi ti jong asai pi na hi jeta jong le chapang ho kom chun bu tam pita ta hin ki pu win aji chu na so diu hin nagilu jong hung kil ding hi ati pe na hi iti chun thil an ji pha nun Stanley le ato pi pa loi pa chun a khut hon akita to ki ji chun a boi kin hon ta nei iji chun English teacher no Miss Rosie chun Stanley cho avei lang ama na hin aloi pa chun ajit lang ama na hi ti cha hedo in iji chun ato na hon aki khial sa in a boi non cha su hlap pi hon ta nei ichi a boi naw chu teacher dang ho in ana het pha lo hi lo ana bol pi thei lo hi lo hi December 12 hi a English teacher no Miss Rosie ba day in iji chu Stanley in anamel chi jingin iji chun hichini hin classroom a hin a miss nu dingin nui zat ta poim ji khat ti chun a sei pi na hi a miss nu in jong akipa je in Stanley chu chocolate khat hi a pi na hi a miss nu in a pi hichi chocolate neu cha chu Stanley in aloi apai ho zo si chu aki hok pi in ngai lut ta in aloi apai ho cha ki vok pi ki ni na hi Christmas holiday zo a ni khuma sa pen ni in chapang ho anu la pa te ho zo si in extra class ane dio hi ti cho he je win chapang ho adingin ni ading tuita ta tampi ta ta sem pi na hi aji chu hung sau dio hi ta ji in hung gil kil khading a hi ve ti kel kho na zala itia ja sem pi hi chapang ho sun an ki pu ho zo si chu a classroom mai langa chun a ki koi na hi ichi ho ji chun kadus ki tipa hindi teacher pa chun ale kha hil di cha jong a hil thei pun le kha chu alunga jong aum him him pun alunga pen chu hichilanga chapang ho sun an pu bo che hi
hichi hola chun Stanley loipa aman buchun pu chu alin in dan li in a ki homin a hi kadus kitipa a hindi teacher pau chun lekha zong a hil thei tapun alunga hichi sun an ho bo chu min hiti chun hichi sun an ki koi ho chu mat le manin avezing in lekha zong a hil thei tapun a hi sun an ni ding masang zep hin class dang khat na hin alunin hichi class chapang ho chu lekha hil ta sangin sun an ki pu dan thu ho bu thu bo sein aman kitipa Stanley loipa sun an pu bu chu ni eding chu alunga omin a hi sun an ni eding a hi phanin hichi Stanley ho class langa chun ha ta in hong thlain a hi a hin la lampi a hin a science teacher nu a miss nu chun na khamin a hi hin la hichi kadus hindi teacher pa chu Stanley te ho classroom ang thunin chapang ho zo se in asun an pu ho chu anin ne chai gam ta win a hi a hin la kadus chun imacha asai thei pun aji chu hichi an ho chu chapang ho ading bo a hi ti chu a he in a hi a hin la hichi asun an pu ho chu Stanley zong anani sa wa an ho mu chu amu do pha chun lunghang che kit ta na hi hiti chun awaza pu chun Stanley cha pho in aloi hol a asuzum ta na hi azinga kunin Stanley in aloi ho chun an pu ho chu aneji ta pu in chu sang chun kin in langa kanun an tuita ai hon pi chu kani eding zo a hi ti in akilep ji ta na hi aloi ho in Stanley ni eding puma a hin pu ho zo siu chu ichi kadus kitipa a hindi teacher pau chun ane zo ji ta in chapang ho ni eding ki san jong ani epi ji ta na hi hiti chun ni phaweb zo hin aloi ho khan hin Stanley hi ina achi pu in ina pune ding in achi pu ti hi a hedo ta na hi azing in classroom hin aloi ho in thil dan ho cho adong na hi le Stanley in a in ko te ho anu le pa ho mun chu ma khul jina achi do bin hi je achu an hun pi ding lo hi ti in alep kit ta na hi hi ji chun aloi ho in jong ki thu pi ding ati vin hi chi kadus kitipa a hindi teacher pa wa ko na chu ki sel manga aloi pa Stanley to sun an ho ni khom ding in agong ta vin hi sunahin kadus kitipa cho hi chi Stanley ho classroom achun ki pa ta in sun an ne ding in hong in hi le classroom chun mi khat cha na ta pun chapang ho khat cha na ta pu vin hi hiti chun chapang ho so hoya hi diu ham ti in school sung zo se cha hol le in mun zo se ave su in a hin la mu di pu ne hi hiti chun azing in zong ni phabep sung hi hiti chun an ni na diu mun chu achum chum a sei pi vin adi ta sei pi pu ne hi hiji chun kadus chu ni phabep chu sun an ne lovin hiti chun kil kilin om jing ta ne hi hi cho ji chun alung hang che che jing in chapang ho loi chunga chun alung ana che che jing ta ne hi ni khat chu chapang ho ama akona akisel do wa an ni na jiu chu a hin mu do kit ta ne hi hiti chun aloi pau Stanley an ni ding dei je a awza puwa kona akisel do chu a he in Stanley chunga chun alung hang kit ta ne hi hiji chun aloi ho masanga a ho si in sun an na hin ki po lo wa ai le tu kal skula na hung thei ta lo ding hi ati pi ne hi hichi awza pu vin a ho na hon chu Stanley a ding in a thu zo lo hil phan in azing ni kho akonin Stanley chu skula hung kai ta pu ne hi Stanley chu school hung kai lo sung chun a school over dance competition ading in audition a bolun ne hi hicha chon aloi hon Stanley hi hicha adinga hi fit pending hin Stanley hi ithei pending in ama hi athiam e ti in agelun a hin la aloi pau Stanley chu school a hung lo ji chun alona ji hepo ne hi hiti chun lampi agung jingun Stanley in masanga aman phone a anakul anu number ki san cha kul vin a hin la aman in hichi number jong chu number lo khat anakul mai mai hi chu hedo ta vin hi hiti chun a teacher ho zo si in jong Stanley lo chu no mo asa le jingun kadus a hindi teacher pau ge in jong no mo asa ta na hi aji chu ama in an ho si na Stanley school hong kai lo jing chu ti in ki gyal si na anei thawin hi ni khat chu aloi ho khat hin Stanley chu school polanga a amuta na hi iji chun aloi ho ong sei pi na hi le aloi ho in jong hichi dance performance bowling chun Stanley chu asai ta vi ne hi a hin la hichi dance competition adinga rehearsal a bolu chu anaki pantan ama za lu thei ta pu ne hi hi jong le Stanley chun polanga kunin hichi lam a kijil dan ho cha ve in polanga kun chun ama chang se na kijil ne hi a English teacher no Miss Rosie chun Stanley school hung kai lo chu no mo asama ma jing in hiji chun aloi ho adong ta ne le aloi ho in jong Stanley school hung kai lo ji chu aji di chet chu amis nu asai pi ta vi ne hi hiji chun amis nu jong alung hang le jeng in sun an ne ding phat hin kadus hindi teacher pa kom chun anai lu lin
ni ading apu asun an pu chu api in a hi ahin la ka dus chu du mo bang akisa in ane nom pu na hi he chun Miss Rosie English teacher nu jong chun a ho se in chapang ho le kha sim bui pi ta sa nga chapang ho sun an pu bo na bui pi hi ti in a ho se na hi chu keu hi lo in he chi om chan ho zo se hi principal pa kom a ka sei do ding hi tin jong athu hla in hi a Hindi teacher pau cha ki cha in Miss Rosie kom chun principal pa kom a sei lo na ding in athum na lai in hi he ti chun school ki hian hin he chi lam a ki zil na lang wa chun Stanley cha chi kin in amala azaw thei ta lo zi in polama konin agal venin alam zil dan ho chu ave in ama changin a ki zil kit ta na hi he chi Stanley thil bol ho chu alam hil pau chan amu do in iji chun athil bol ho om dan ho le alam thip dan ho chu amun iji chun ama jong he chi lam ki zil nala a chu pangding in pui ta na hi azing in Stanley in jong skula ama sa pending in sun an ahin ki pu ta na hi he chi asun an pu na chu aman a tabang wang ahin adan li in aumin asunga chun ina ki hun ni ading tuita ta ho agi koi na hi he chi asun an pu chu a Hindi teacher pau kadus ko ma chun ahin choi in he chi chu api in kula ahung thei na ding in permission aga thum ta na hi a oza pu jong athil bol om chan hon chu akisi be se in chapang pa cha Lungset valen ami hli alung leu ta na hi principal pa en jong thil dan ho zo si abon chan ahin he su ke tan hiti chun Stanley le aloi ho zo si chu a office a kovin ama ho ko ma chun hiti oza pu ka dus chu oza hi na akunin hai tai ti thu a sei pi na hi chu jong le Stanley ading in ngai dam thum na le kha kha jong ada la eti in hiti le kha jong chu api na hi hiti le kha a chun oza pu chun hiti skula hi avela hung ki ta lo hil ding in agite mi na hi hiti dance competition program a chun Stanley hi host in a pan sa we na hi aji chu ama thu sei dan ho zo si chu mi ho zo si thanup na thei ta hi in mi entertain theme ta khara hi ja tapang cha he jong le host dinga pan sa we hi mi pi hung gi khom zo si chun Stanley thil sei dan ho le a performance bol dan chu hoi asa thei le win apa acha thei le win hi program ki chai in a English teacher no Rosie in Stanley kom achun ina na hin tha pa nge ati na hi a hin la Stanley in a Miss nu kom achun kanu in polanga karsunga e nga ta e kanu to chi tangi ati na hi hi jong le Stanley in he chi ho zo si jong chu Miss nu ko ma zo na se hi aji chu a hin khuman dan ho Miss nu a he sa num lo hi iji chun a principal pawin he do in ama gari in Stanley chu ina aga thai na hi azona in Stanley hi nu le pa nei lo chaga hi ti ake he do ta na hi Stanley hi agang pa restaurant ana tong mai mai hin aloi ho ko ma anu le pa thu ho asai ho zo si jong chu thu sim asim thu a na sei bo hi agang pa in hi tia cha skula ko na ahung ki le ting le ahung ge ji ji chun Stanley chu anavoji nei iji a chu amit amai duk che chuna skula hung ji hi ani ding acha ading hun pi ding koi ma cha am lo je chu skula jong sun bu i ma cha ahin ki po ji lo hi Stanley dinga chu alung se ding le ngai le ding koi ma cha am lo hi ahin la hi chi restaurant ane le cha hun apang akram ki ti pa chan Stanley chan le Stanley hin hu ho chu alung se ji chun ama hin happy ta in ana bole ne hi ichipa chun ni khat chu restaurant a ni ding ki hun ho awal ho chu Stanley in skula ki pu dinga ahin gun pi hi ichipa chun ni si le agang pa he lowa hitia chu abol pi jing ding hin jong akiti mi ne hi iji a chu Stanley in ni khat chu aloi ho ma sang le a teacher ho ma sang a ama sa pending a sun an ahin ki pu thei bo hi iti chun Stanley in jong ni si in sun an ahin ki pu jing tan Stanley chu chapang cha he jong le lunggel thim ta le mi ngai lut mi khotu thim ta hi ji in ichi asun an pu zo si chu aloi apai ho zo si to jong ani khom in aloi apai ho ki hilovin a oza ho zo si jong ani asa in tuta in jong ichi school su thinga pangmai mai pa janitor pa gi san gi in jong ani asa in hi itabanga chu Lungset ta le chapang phata Stanley chu ana hi tuni ading in video hi chan chu hi in din itabang video ho imu ki theina divin subscribe le share na bol kin uite na bon chawin no munang mangpha